Lucha fuying ni kasyama rakwavat-vatak. Luvutan na ni Yesus sirao raruaso ikakarwana machinanaudya. Kapanta na nira so uyuyat da, ipamuro da so kalamsuyan ni Satan. Akano ipangiwakwak da so may kaingay na tao. Katuvoy na sira mga imilimuang no chiri-chiring na do, katalamurong na niya tanya matado to. Akapangiwakwak da so may na tao. Maniring jiram, numangay ka mo nam, di ka mo mayaw mas, di ka mo mapaluluso sisikod nyo, akano kanan nyo, akano nyerpinyon. Di nyo pita pilaw ayub nyo. No sumdep ka mo do asa kavaryam, to ka mo nangisisan dodangan. Mangay do ikaron nyo na jira. No dida na utaway nyam, karwan nyo ilida, katuktok nyo so tanado ayin nyo. Ta itovil nyo jira mirara tenatawa, di mamlis so nakanakam. Sunya nga ida, livu-livon do pichililan na, may limuang numapasaraya chiri-chiring na niya matado to. Akapangiwakwak daso ing-ing nano tao. Mamiring no panirisingan no tiya didi may ngaran si Helote. O arwa varay ni Yeswam, maragatununod na. Tadi natin ngiyo kapuan na no varay na ni Yesu. Tapatulin nenda si Yesu di Yohania ni mirwa mavye. Amiyan su tawa mancinya si Idia animai. So iyan no tawa mancino kanimavino asaka panoyonoyuan na so chiring niya matado tuno kakwa pa. Maniring si Helotam, jabo ka si Yoadina, niputuan ko na uunasyo, sino-sino tawang, asyo arwa varay na pa, amuriwu, tunanaknak miso kapakachita na siya. Nukapay sinaulida no raruaso ikakarwana, nipamnakan na ni Yeswa am livu-livun no chiring nam, kakadayin daw minavaray da ipanchidya. Kapalulu na sira ni Yesua kumarudodang akangay na nirado asa kaila may ngaranso paysaita. Katangan danwarwa tawam matira sira mangay. So nirapungan na sira ni Yesua kapanchinan niya so katalamurong na niya tanya matadutua. Kapangiwakwak na so arwa may kaingay na tao. Sumipsipu arwam mga iurarwa so ikakarwando tangay ni Yesu. Maniring siradyam, tutanaman tiyan u arwa tawa mga yan. Kang ida may kalado iliso kananda kano isananda. Ikong ututakamata ipakanta sirado takaiya. Maniring si Yesu diram, pantan kamu siraso kanda. Maniring siradi Yesum, ya lima kamian po kano ya dua kamungu ya miyan diaman. Manwa, api-api akang inaman manarang no arwa tao iya so kanenda. Umaga kay ranano kano nangam kakaliman sirarano. Maniring dumatsinanaw diyam. Piikalyalipan ninyo sira palis naun. Kakaliman sira o tigas sa kalipan-pana. So niuno tanda do chiring nano machinanaw diya. So nilis na dara nano arwa tao. Mira tatangam, arapan naranaw alima kamian pawa kano adwa kamong katangaran na so ang ita kasari na niya diya mataduto. Akak chikchil na siya patodaran do machinanaw diya. Kavunong dara na siya do arwa tao. Uriwo ni kami mindara na ni mabsoy. Pisin-sin mo dara na no machinanaw diyaw ni mapanpanam. Adway karwana no kaya layalan. Ipisa mavivo si Yesua may noryam.
Mangaida citaan no machinanaod ya. Manyaring si Yesu jiram, sino kuandaya kano arwa tao. Manyaring siram, yamiyan sutawa yaman cinimua ni manaktaka si Yohani. Yamiyan so mancinimua si Idia. Yamiyan so mancinimua ni mirwa mavia panoyunoyuan na chiring ni yamata dotono kakuapa. Manyiring dira si Yesuam mango kamu. Sino kwan nyo yakin? Manyiring si Pitam. Imuranam Kristo ka po di yamata doto. Unipakuyo ko'y napadiram. Dinyo may chichichian wo akman sa nga varay dotawan. Manyiring padiram. Yamayuarwa lalo kwa ni pamnekan niya mata dotuan. Akapi makarudano kamararakuan na kano kabedbedan darana pani-pani siringan no mapatanatanang sunakam dasya mata dotua kano mangnanaw no iwawalam na niya mata dotua tawa wakwaken darana jaken. Ikatlo na rawam mirwa ko pamafi. Manyiring pa dira si Yesuam numiyan so tawa machiluludya kanam tunapangawawan wo kataw-taw na. Sumabuy no judi ka na machiradyakan. Tanawakwakan dam tiyaga. Tawak man siya na sa nga tawam manuyo nga umunot dyakan. Taw-tawa makrano kasarina do karawanam. Baka na ikapianaw ri. Uto ngawaw pano kataw-taw na magapsuvaray kwam. Maap na uto may yono nga ikavino pagad na. Tanabuata ding iyang iyan dinyo makadpo dinyo ataw do karawanam. Akang inano pagad nyo do kararatanam. Ikunguwa nga ngayon nanon. Numiyan sumachimanig niyakan. Akano chiring kwam. Numisinauli kwa ni pamnekan niya matadutwa machirado aro-aroy niya mataduto. Akano arwatin siyam abunaken nakam ko siya. Kupay panchidinyam inyora na yamay tatanak dudyam. Amiyan dinyo so makapispa so sanga maviyay pataw. So, ipakacitan nyo so talamurongan na ninyo niya matadoto. Ikawaw na runo ni pancyan na no arwa chiri-chiring nam palulun na si Peter akani Yohani akani Yaka mangidoto ko na minori. Minori si Yesuam todabliswo kay titawad na. So, minato na lavangya manyiray suayub. Mira tatangam, may kaswararwa katawa machisiri-siring dia. Sirara nao raruam si Moise akani Idia, ni mabliso kay titawan. Ipisiri-siring da kani Yesu kawakwak na do Yerusalem. Mapakavuso ituro na diya ni yamata dotua varena. Si Peter akano kararenam makapya siramit ke. Mayo kay siram macitada si Yesu akano rarwa may tatanaka macitaring dia mabliso kay titawan. Toda di ngaroy si Yesu no rarwuram maniring si Peter di Yesum mamang nanaw. Tanyo tiyap yado dia. So ipamaring naman so atlo akasaruwap. Asa imwa, asa si Moisa, asa si Idi. Ak may dinaunong yu ipan sinachiring. Di pa nga vusu chiringam. Amiyan so asa ka chinalab. Aumbeng-beng sira. So ni kanyari da Peter. Mira tatangam amiyan so chiri-chiring do chinalaba manchino. Iyaranam ni pamnekan ko, anak ko. So amirengan nyo siyan. Amirengan daw chiringoram si Yesu macitada asa katao. Doararo nunangam, dida may chichichian wo ni macitada vari do tao.
Ikadwa na ruam umusok sira pudutukon. So nirapunganda siya no arwa tao. Mira tatangam amiyandang so asa katawa lululus. Maniringam mumang nanaw ikasimu pao anak kuan. Tayaranam yakovivo na anak ko. Yamasa ni burya nakuvutan no kalamsuyan ni Satan. Uriwu tunalululu siya mamerameraya miutaw tabso ngunguy. Di na nga ruino kalamsuyan ni Satan. Suto na makasiya may raraso kataw-taw. Ni panchiko machinanaw di mua umvuru siyam dadjavuru. Maniring si Yesuam ikong unyo di may ganin niya mataduto. Akmara na swan jinwo kuno ni kuwa machikaw jinyo. Akman kura na swan jina marilaw ninyo. Maniring do tawuram ayan wo anak mo dudya. Makaranas wo anak nam palaklak tekad na no kalamsuyan ni Satan. Kapamerameray na. Wariwo niwuyan na niya ni Yesus o kalamsuyan ni Satan. Amuriwo nikapianara na no kanakan. Katurunaranan niya do aman. Amuriwo nisava-savakan da no uyuyat na niya matadutuno arwa tao. Isava-savak daw minavaray ni Yesu. So, niyan no chiring na do machinanaw dia. Maniringam, dinyo nga uwawan wo ipanchiko chiringan. Ya kira na nipamnekan na ni yamatado tuam, makaikai daya kena iturudo machi uyad jakanan. Didatan ngiwo pipi pangayan no ciri-ciring na. Tamasalit wo ayayngan na. Muriwo dida makatan ngidya. Didad kecya ipanarsu pipi pangayan no ipanchinavare. Ikariak dano machinanaw dia. Sino diraw pakarake na tao. Katengan na ni Yesu nakenakemda. Uriwo nipanchan na no asaka kanakanamay. Kapancinan niya may tatanak do katangked na. Maniring diram. Umapso varay kwa tumaw-taw so kanakanayam. Yakenan wo taw-tawon dan. Wo tumaw-taw diakenam. Akmaday taw-tawon wo nitumuvoy diakenan. Sinuparo dinyo wo tumapunot so nakenakam na mangarilo so ityatataw na. Tawri wo pakarake na tawan. Maniring si Yohani di Yesuam mumang nanaw. Naman ni makachita so tawa mameruno ngaran mo so kalamsuyan ni Satanam naman ni raratan. Ta bekenakarari na menuri. Maniring si Yesuam dinyo uyanan. Tao diraut dinyom matyanod dinyo. Makaikaira na o kapisinauli ni Yesu do tingatwam. Dinangauli o kangay na do Yerusalem. So nituvuyan na so tawa man mamangido asakay lidano sama dia. Akapikalada ni Yesus so itkean na. Amdidamiano tao do dangamisan. Takatengan da si Yesua may pangido Yerusalem. Macita daya ke akan niyuanyam ipancidaw. Mupanyarisiringan. Manwa, apyaen mo yaman na mapakaswapoy do angit, item-tem siran. Citaen na pa siran ni Yesua, kauyanan nira. So nipipangay dado matar kaili. Mangunong sirado rarawanam, amiyan so asakatawa mancinya di Yesu. Huangayan mo abo di kumaciray di mo. Maniring si Yesu diyam, amiyan so vari no vutdak. Amiyan so vari no lapyek.
Amia kena nyi pamnekan na niya matadut watawam. Abu atau tangnan kusu ukwan. Manyiring doa sa katawam, macira kadyakenan. Manyiring utawram, mupanyarisiringan. Apiagen mupayakena, umunong do inawan niyama, kangay kumachilulura na jimon. Manyiring si Yesuam, tumumachipanad dingi sirau umunong do nima puling so pilingalingayan na tao. Ami muranam apya-pya pa kangay mo may limuang no mapasarya ciri-ciring do na katalamorong ninyo niya mataduto. Manyiring pa u asa katawam mo panyirisiringan. Kung ikakraw ko kapachiluluji mo, amangi ko pa tay-tay din siraw inapuan-kwan. Manyiring si Yesu diyam, umuraka kuno ba katawam, dito pa ulyaw mata. Tamay cha gilo-gilo ko rioritan na. Akman sang, tano nak-nak menu kapachikaw do itala morong niya mata do tuam, di pi karwaw nak-nakam dyan.